Igitondo cyiza mwe mudahwema gukurikira ibiganiro bya Kigali Sport ku isaha y'isa moya n'iminota 30 z'i Kigali ku itariki 3 z'ukwezi kwa munani 2020 rwose na gatandatu. Tugarukanye transferi iteye ubwoba, transferi mpuzamahanga, transferi iteye ishema igihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo ukande subscribe kabisa kugira ngo tuje kubasha kwinjirana muri transferi nizere ko rwose iri kubashimisha ku rwego ruhambaye. Iyi transfer rwose 5-5 nyihagazeho, ndagira ngo uze gutega amatwi n'ibindi binyamakuru kabisa bikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva bivuze iyi transfer, ndakubwiza ukuri kabisa, niba atariyo uze kunyandikira muri comments ubivuga kabisa 5-5. Reka twinjire mu kiganiro. Nurucabana kabisa, bamwita Mugisha Bonheur Casemiro. Uyu Mugisha Bonheur Casemiro narababwiye ati ni umusore ukomeye cyane, ni umusore rwose utari ku rwego rw'ishampiyona ya Afurika, ni urwego ruhambaye kabisa. Uyu musore ariho yakagombye kuba ari gukina mu ikipe za Man City, Liverpool ndetse n'izindi za Arsenal, ariko uyu musore ku mahirwe menshi afite yamaze kubona ikipe ikomeye hariya muri Arabia Saudite icyiciro cya mbere kabisa. Ni umusore ukomeye cyane, ni umusore abasore rwose hariya muri Arabia Saudite baramwitegereje guturuka muri Al Masry hariya mu gihugu cya Misiri kabisa, bamwitegereje neza cyane. Ikipe ya Al Hazam birangira rwose imusinyishije kabisa imyaka 2. Uyu musore Mugisha Bonheur Casemiro rwose ndagira ngo mbabwire ko uyu mwanya rwose akakanya uyu musore kabisa ari umusore rwose wari Azam hariya muri Arabia Saudite. Ndagira ngo wandike muri comment ubushimira uyu musore Mugisha Bonheur Casemiro, yashyizemo imbaraga kabisa kugira ngo abe yabona ekipe nk'iyi ngiyi ikomeye izamura urwego rwe, kugira ngo ekipe y'igihugu Amavubi rwose izajya imuhamagara ameze neza cyane. Ese iyi Al Hazam ni ikipe ni ikipe izafasha uyu Mugisha Bonheur mu byiciro bimeze bite kabisa? Ikipe ya Al Hazam ni ikipe ikomeye cyane hariya icyiciro cya mbere muri rwose hariya mu gihugu cya Arabia Saudite. Ni ikipe rwose ikinana na ba Cristiano Ronaldo, urumva ko rwose ari ikipe ifite experience. Ni ikipe rwose ikinana na ba Sadio Mane kabisa bo muri Al Nassr. Ni ikipe rwose ihangana n'amakipe agiye atandukanye, ba Al Hilal ndetse Al Masry, Al Fatah ndetse n'izindi kabisa zigiye zitandukanye, ndetse na Al Qaeda. Ni ikipe zikomeye cyane, ni ikipe rwose ikomeye cyane izabasha kuzamura urwego rwa Mugisha Bonheur Casemiro. Uyu musore rwose ukomeje gutitiza abanyarwanda, ukomeje gushimisha abanyarwanda kabisa, akomeje gushimisha abakunzi be ku rwego ruhambaye. Mugisha Bonheur Casemiro wa 1 na santimetero 80 nibwo bwa mbere yakinira ikipe ikomeye nyuma ekipe ya Al Masry hariya muri Misiri akomotsemo n'ubundi. Uyu musore rwose ndagira ngo mube mwamushimira ndetse mubyandika muri commentaire, ariko nizere ko mwamaze kuba mwakandika like cyangwa se mwashyiraho like, subscribe ndetse n'ibitekerezo byanyu biba bikenewe 5-5. Uyu mukinyi Mugisha Bonheur atanga serivisi z'agatangaza, nizere ko rwose azanazitanga hariya muri Al Hazam, akabasha no kuzamuka akajya mu ikipe za Al Masry
Misiri ndetse na za Al Fatah ndetse n'izindi za Al Hilal kabisa, akabasha kuzamura urwego rwe ndetse akazamura n'urwego rw'ikipe y'igihugu Amavubi. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro twari turi kugaruka kuri transferi ya Mugisha Bonheur Casemiro.